салому алейкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. баъзан вақт ҳолатое мешавад ки агар ҳами як ном насиб тақдир кунаду агар нахоҳедам мебиёед. мо ҳаминҷо роҳгузар будем мебинем акоҳои азиз, қадрдонои бародарое ки яке аз номбардорои анами водии Зарафшон ҳастанд. сар мекунем аз Исматулло Паҳлавон, аз ёрӣ бародарашон Иззатулло Паҳлавон, дунёи таҳсил кардан на Ӯзбекистон монду, на Ҳисор монду. Мана худо ба шукр бародаро инҷа мана акои Тош ҳама мешиносад, акои Завқиддин аз деҳаи Вору, акои Зафар соҳиби аспи Тайсон ҳама мешиносад, акои Хуршед бисёр фаъол дар бозии бузкашӣ, яке аз соҳибои аспи Чемпион. ҳамин тараф бародар якҷо шумо Косатаров мана зинда бошад, саломат бошад. Акои Саид ки бо номи Саид Қассоб машҳур аст, соҳиби аспҳои Чинмеҳроб ва Шафақ ки Дамир Паҳлавон метозанд. Инҷа акои Умриддин соҳиби аспи Чемпион зинда саломат бошанд. Акои Озод ко акои Озод гап нест. Имсола дар масъалаи бозиҳои бузкашӣ имсола рекорд задан гӯем ҳам хато намекунем. Яке аз бозиҳои бузкашии калонтарин ки дар ҷамоати деҳоти Косатарош баргузор гардид аз ҷониби анами Озод Зарипов ташкил карда шуда ва имрӯз тақдир кард ки мо бо ёру бародарон достон зинда бошедон, кам нашавед. Ин даврҳо ғанимат, барака ёбетон ба ҳар ягон мавқеъ, ба ҳар ягон лаҳзае ки дар бари мо ҳастетону моро дастгирӣ мекунедону умуман ба ҳамон обрӯе ки худатон доред моро часпоиш метиҳед. мо аз замин то ба осмон миннатдор ҳастем ва мо имрӯз ба хулоса омадем ки агар ягон кас мана хоҳиши сухан кардан бошад барои як хотира, барои як ин лаҳзаҳо ғанимат, ки медонад ки мо пагоҳ бо як ҷо ҷамъ нақшаҳо чӣ пеш ба ягон нақша аст ҳама пеш ба нақша мана акои Зафар пири кор дамиште акои Зафар гап занед пеш ба худохан ниято ман ягон бор рости сухан накардам гапи тоғриста изо мекишам ютуб мерада гап ҳам нақша ҳаст ман нақша худохан чӣ ман рости ягон хабар надорам шумо ҳам хабар надоред хабар ҷамоати деҳоти Косатарош дар деҳаи Косатарош бузкашӣ мешавад рӯзи 13 дидед инам як эълонам ҳисоб аст рӯзи 13 дар ният ҳаст. ҳола албатта ки аниқ ки шуд бо мо пешакӣ хабар хоҳем дод ва хаб биёед акои Тош мана амин барои ҳама қадар ёру бародарон як-ду суруд бехондед. ино Паҳлавон, шумо ҳофиз. Саломат дӯстон, саломат ман ҳамешона фахш мекунам. Паҳлавониам ғайрат я маҳорате ки мисол намуна дар аз замон ҳамеша дӯст медорам. Манам муди санъат ҳастам. Паҳлавониам як санъат аст. шакли зода ҳам санъат, ҳам варзиш, ҳам ғайрат, ҳам шуҷоат, ҳам ҷасорат. вай донед чӣ хеле гапо гузорда онҷа. чор рахат як аз бузургои аз сурдак занда гуфтам ин бобоӣ мегӯнде дил дар ин дунё мабанд دنیای فانی بگذرد دل در این دنیا مبند دنیای فانی بگذرد نوبتی پیری چو آید نوجوانی بگذرد باغ و میدانت بماند ای جوانی شهستون باغ و میدانت بماند پهلوانی بگذرد باغ و میدانت بماند پهلوانی بگذرد برای که پاوز کنیم یک چیز خاطررسان میکنم که دعا کنید هر وقت شما تماشابینان از من خفه میشوید که این وعده میکنی نمیکنی و وعده میکنی نمیکنی
мо ваъда намекунем, мо ният мекунем. Мана боз як маротибаи дигар мо як вақтоя навор кардем ки дар ин ҷониб Иззат Паҳлавон, дар ин ҷониб Исмат Паҳлавон ваъда кардем ки мо барнома мекунем, ин мекунем, он мекунем, аммо накардем. Барои чӣ накардем? Шояд бисёриҳо ба ҳамин гуна ихтилофҳо ҳам рафтанд ки чи шояд байни инҳо ягон нофаҳмие ҳаст, чизи дигаре аст. мо ҳаме хеле як акои укои ҳастем ки бовар кунед акоҳои раддои хеле муносибат надорад. Бовар кунед. Ба ҳамин хотир ягон хеле ихтилофи зиёдатӣ нест. Мана нақша гирифтем, боз худо гуфтем ки ба ҳамун рӯзҳое расонад ки мо бо якдигар суҳбат гузаронем. хияз акисмет иншоалло мешад худохоҳ мана ҳам ният мана шами сар медим артуш иншоалло мана галагет мешад ҳамон ҷои худохоҳ ман кали гӯшти мехоҳи дубой хи хилиш бад визов гена визов бетар قبول نکنم میگیریم فرقش نیست چیزی چی میکنم گوشتی می جمع می‌کنم ما میگیم کاتون میگیریم کم درگیرنده شما سلامت باشید کم نشوید و ما یک چیز دیگر رو میگم که من همین بگذار به گفته‌های همین پهلوان فرشته ها امین کرده باشند پروردگار قبول کرده باشد و به همون روزهای رسیم که در یک جا برنامه کنیم و در آینده ها نمیتونم من این چیز رو باور کنید به مصلحت و پیش خود گفته ایستادم یک نیتی دیگری داریم که شاید که من اطلاع خورشید دستگیری میکنم خداخواه در همون اوتلاگ پرتوچ ما یک جای با عزت الله پهلوان اسمت الله پهلوان افروسیو پهلوان جهانگیر پهلوان و شاید که کسی که میخواهد در همه اطرافی میباشد مرحمت مزید نیستیم رویم یک جای در یک طبیعت یک گوشه کناری تاجیکستان عزیز سیاحت کنیم صحبت کنیم نشینیم و خاطرمون شود. من البته کدام اسبدار و پهلوانی که است این هم به گفته اسمت الله که ویزو است کسی بخواهد قبول کند مرحمت یک جای شده رفتیم به یک سیر و گشت و تماشا دیگه همش گپ همین رئیس اگر رئیس رئیس به من وقت ویزا میپرتم گوشتیم کام نشه من اکوهای عزیز زنده باشم باور کنید نگفته نمونم که بغیر از اون آدم‌هایی که در اینجا هستند بسیار بسیار پهلوان‌ها بسیار اسبداران و اون انسان‌هایی که مخلص و اسب و پهلوانی و بازی‌های دوستکشی هستند که در چه سطح‌ها قرار دارند در بری همه یکدیگر هستیم. این هم از متحدی تاجیکان درک می‌دهد. ما به همین خاطر میگوییم که همه وقت تاجیکستان به پیش. جناب عالی زنده باشید. سلامت باشید.